18 podobово-уметники з різних местов участвували на колонії стретнути Боднарова od 9 po 31. julij отримувала у основній школі Žarko Zrenjanin u Gospodincoh. Ja robim staru rusku nošnju, która była jeszcze 1800 i do jednego roku. I to może być stara nošnja od 200 roki. Ale je už zabuta, bo še posle druge svetovої війни nošnja цілком інша пременjela. Takže tej starej nošnje već se rідко je i na fotografijach, a nie u živoce. Ta sam chcela da še to ne zabude. Tehnika suhi pastel, znači nanošiš krejdi u stvari na okremnim paperu, nanješeš farbi, ktorý už trvaju, ktorý zadumani, već to rozmasuje. Ja najvoljim to s palicami robiť, pretože mi je to najzgodnejše. I však može i s sunđerom dekim, nego s rendočku, ali mnje zažim pod palicami najzgodnejše. I na koncu, znači slika po sam konjiz u stvari njema svoj pravi patrunok, ali až na koncu še dodava bila i čarna farba, znači već uprave to ti kontrasti i hljubina sliki še dostava, tekstura, kompozicija i tak dalje i na samim koncu. A motivi mi najzvičajno makroznímky kvica. Na mojem platnu u stvari jakašek improvizacije, to je tehnika, która še vola kombinovana tehnika, znači robiš daku z akrilom, daku z oljevo farbi, z ugljenom što perše narejzuje i to u stvari tak dobije svoj smisel. Dneška som poprvý raz hasnovala olej na plátno, bo inšak robím speciálnu techniku, volá sa enkaustika. To rysovanie zo speglu i zo voštanými farbami. Jak se to robi? Potolkujete nam? Mám speciálnu peglu i ona še zohriva. Ona nie sme da bude ani zimna, ani cepla, znači musi biti jedna umerena temperatura. Keď se zohreje, vežnju še voštani farbi i oni še nanoša na to tu peglu. I već mam okremni karton na ktorý pokladzam tu peglu, risujem za speglu. Ovo lepo drvo predstavlja početak ljubavi, sve u crveno, puno poljubaca, puno ljubavi, a ovo i prelazi u crno drvo koji predstavlja već završetak neke vrste ljubavi, ali su svi spojeni u jedno veliko srce koje izražava ljubav najveću. Ja malujem na sklu i to naspak z druhého boku. Ja toto ljubim, uživam u tim i tak vše iste robim. No nie vše isti motivi robim, zato že volim také životinji, ptici maľovať, lebo prirodu, pejsaži. Međutim, jakož ih še trimam tej ruskosci, da som stvari, mebelj ruski maľovala, a teraz som nješkar maľovala kančovi, to ti starinski. I kerparu pod njima, čisto tak da še označi toto naša ruskost i začuva soška, bo to ti mladi, oni nje budu také znaci. Podobова колонія стретнуться у Боднарова отримана у рамікого значування 120 ročnici narodzenja Savi Šumanovića, akademskого маляра, i 80 rokov od narodzenja Heleni Krkljuš-Fejdi, podobovej umetnici z Gospodincoh. Учашники колонії мали нагоду здогаднути на їх роботу, а тіж і на біографію подобового уметника Стевана Боднарова на 15. ювілейній Дзецинській колонії. Bo tu bude všade tráva paľania. No, profesor, які temi na tej Dzecinskej koloniji? Понеже sme mali, podaskeli roky sme robili mŕtvu prírodu, tad думам, že to tako dosadzelo djecom, a ta sam teraz vidumal, že da robja lov, ribolov i lapanje motiljoh, lebo lepetkoh, jak kod su vsi utvorja. I vidim, že veli se opredeljeli baš prave za to tu treću temu, pretože je najveći djevčatka tu, a hlapci robja veće pecanje, lapanje ribog, lebo lov. Ta je to tak toho roku na tej 15. jubilejnej uvidíme, že keľo roboty budú vyložení, ale nazdám si, že všetkým decom pôjde za ruku, že sme dobre poslúchali i že dobre robia.
Ja narysovala prirodu i motilja. Jeden bude belavej, jeden celovej i jeden bude tako žovtije. Perši raz sme prišli, upoznali sme bar zveljo pajtaški. I perši raz sme tu, nam tako še hanjbime, ali prejde. Ja się mam Anastazja. Ja chcę teraz narysować tu motylję i das 2-3 tulipany. Mi tu pierwszy raz. Ja bih htjela da moje motylje budu v všelijakih farbah, jak i tulipani, a pozadina da mi bude jak i belava, alebo deka im soka. Mali ste nahodu pobešedovať so umetnikami? Hej, mali sme. Hej. Co ste im še opitali? Co vas interesovalo? A mnie by interesowało, że jak się to maluje. Na koloniji bešedovane i na temu obnovljovanja učenja ruskого jazika jak výborného predmeta u Gospodincoch. Bo tu u Gospodincoch inšak tradicija vyučovanja ruskog jazika isnuje. Po vojni, 40-50 rokoch tu bola poriadna nastava ruskog jazika. Tu robili význačni ruski učitelje, no nažalj, pretarnuce bolo po 1995 rok, keď sme zo dobru zeku upravi tej školi obnovili vyučovanje ruskog jazika i ono trvalo 20 roki. Prešloho roku mi ne zname pre ktorý pričini nastava ruskого i romskого jazika nje stala. No mi u tim roku už insistovali, odnosno pisali sme i do školi i do ministerstva, da še nas davame že odješenji oznova bude vyučovanja ruskog jazika jak výborného predmetu. Keď oznáme evidentovani 15 djeci, a tiše zakladáme, že by še tu u tej školi vyučovali i romski jezik, i romski jazik, taki djeci je 24 evidentovani. Treba znati, že mi o vyučovanju še spravdi zakladame i njedarmo sme osnovali tu u Gospodincoch i podobovu koloniju. Nasam predzmona bula za djeci, 21 roku. To bola podobová sekcija, ktorá prerosla do koloniji. Bar sme zadovoljni, evo i jak to ste vidjeli, djeci še odvolali i evo počali robiti, a uvidíme o hodinu i pol, co porobili. A co se dotika odrosnutih, dneška tu baš nije tak veljo. Odrosnutih bošicki boli včera bol pravi deň za toto, a jest jedna pričina, že preco su šitski nije i treći deň, bo dneška i u Temerinje kolonija i u Beočinu je jakiših shod umetnikov, takže da jedni prišli včera na jeden deň, dneška pošli tam na drugi deň. Šitski učašníky po dobovej koloniji stretnuce u Bodnarova naščiveli galeriju mesnej zajednici, gdje vyloženi roboti zoz 11. po dobovej koloniji, a mali na hodu družiše zoz Helenu Krkljuš-Fejdi i zoz drugima umetnikami. Zadovoljna sam. Prešol mi život tak krašnje, a posebno sam teraz srećna, že še toho roku ukazala mi čas da mi še obeleži moj 80-ročni životni vik. I še sam bila taka z malim, osjećala sam še krašnje. A teraz sam prekrašnje še osjećam, že me taki sam dožila poštovanje od svojih pajtašov tu, co zovnu robja. Žadam šitskim mladim da skorej počnju, da i oni dožiju i taki dluhi i taki krasni, eto, život jak co ja mala. Na koncu nješkajšoho dnja uručeni podzekovanja učašnikom, a umetnicki džila z tej koloniji budu vyloženi u galeriji mesnej zajednici u Gospodincoch.